ଏବେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସରିଲା, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବାବୁକୁ ନେଇକି ଯିବା। ବାବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବୁକୁ ନେଇକରି ଯିବି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବାବୁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ବାବୁଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବାଟରେ ଯାଉଛି, ପହଞ୍ଚିଯିବି ଏବେ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ। ସେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ବାବୁ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି। ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ମୋ ଗାଡ଼ି ଲାଗିଲା, ବାବୁ ଆସିଲେ। ବସ। ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ମୋ ଘରକୁ। ଏବେ ସାର୍ ମତେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଆସିଲା ପରେ। ଚାଲ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଆମର ଏପଟେ କେତେ ବିଲ ଚାଷବାସ ସବୁ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଶନି ମନ୍ଦିର। ଏଠି ଗୋଟେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ କାମ ହେଉଛି, NH ହବ। ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁବିଧା, ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ପାରାଦୀପ ଯାଇ ଆସିପାରିବୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ହେଇଛି, କେତେ କାମ ଚାଲିଛି ଦେଖ। तापर आम जाइलु गांधी चक्र डेली मार्केट को, जोटी किसी आमर किसी सामान किणवार थिला, माने पनीपरिया किणवार थिला। तापर सार जाइतिले ATM को। देखंतु आमर गांधी चक्र गांधी मूर्ति अच्छी। तापर सार ATM भीतर को गले पैसा आनिया पई, किंतु मते सांगरे नेलेनी, काले मु काले पैसा देखिदेबी। तापरे मु उंडी उंडी जाइथिली, किंतु तार किसी टेर पाइलेनी। तापर दुई जन जाक आसीथिलु पेट्रोल पंप को, कारण गाड़ी रे पेट्रोल पकेवार थिला। सार प्रोग्राम थिला इवनिंग रे, से सार गाड़ी रे पेट्रोल भरी थिले। गाड़ी रे पेट्रोल भरी सारा आम घर को रिटर्न आसथिलु।